Habakan tho alor ki kai pot kubor ki bala sapriang baga United Democratic Party kala ban weng no nakabay tre lang haka sarkar khle khaulang kabalam khmat da National People's Party NPP bat ki wei pat ki seng san hima haka pratrik unai tung arja arpusa uba met ba lingdo u president ula ong ba hadu menta kam shamladan kanu kanu kajing kran ban weng no e kajing kersan habakran chikilat pathai kubor hakbor jan met haka office trai kam ka party uba met ba ula ong baga UDP lem ki MLA jengka borok khat arngut kidang scam ban trai lang bat ke NPP ban pen scam ya ka MDA2 hadu bakut ka samoy trai kam hau arja arpupra Kumon Shukro bahaka yeng dorbar thau an ka jalla bamenta ka MDA2 ka badan ka liang sensyar ka kenthop arpo prangot ki MLA ke NPP khat arngot na ke UDP mar arngot na ka BJP bat HSPDP arngot ki MLA klamseng kenthop yo lampang ka yeng dorbar kat baki basyong ka liang persapat ki don khat lai ngot ba kenthop san na ka TMC bat mar saw ngot na ka Congress bat VPP Shu naki hindriu pongot ki dekhot ka yeng menta ki don satang san phukhandai ngot hadien bo salang e sang ma ka Congress ula e no e ka kam MLA hadien bola job ya ka election MP Lok Sabha Natura Parliamentary Constituency Ngasui baki don ki katukat ne ki kubor ki badan haki media akilat pakai kubor ko bedi bakani de ngasukwa ban mensai ni nak juga parti kam simladon kanu ru ke cigi kred ha ka bedi bat kata ka subject baduan no ka kom ka jingdon jungi bangin dung sa ko men do kalau lot don jong ka cigi kred jungi bat chief minister jong ka state din ko pat ini ya ka ba nien join do ka bat ka bedi ka itu maka jigi kred do kalau ha ko na ka benta bat tre process kata ka ya hadu mentai itu ki kubor ke badan se kalau badan dakumoi pede ke ba kia perkat ngam-ngaman ong tendai kesan jong ke parti kalau dari clear baru ki MLA parti workers kalau clear bang ni dan ba ni nang don di ba Halor ki kubor ba kadon ka jingya pat hapo ka Regional Democratic Alliance RDA ka kunho ni trai lang apreng UDP bat HSPDP uba met ba ola kentat ya kitay ki jing kenno bat ong ba ki don ka jingya trai lang bat kamkut tang hakani ke election MP ke badang sudap Henry kandang beteng nang ni sakmat la sebab kut no ya ki ibro ki jing kubor ki bami ba sakta da ka ba ong kan sai ni bana kalian jongi ka parti UDP ni dang don ke jing scam hakabede bat ka RDA ka bade ka Regional Democratic Alliance ka ba ni la form na do menswa hakabang nilai kun lang ya ke election MP ka ba bat ngalakan tikenaro ya kan ni ba nakaliang juga HSPDP lingba presiden joko parti ba KP pengnya akaba nakaliang jungi kubur ba umdon AA ke hukum kata ke hukum perkhat banweng no nak RDA dengan sowan ong ba kan ni ke kubur ke bangan nakaliang junga menta presiden joko parti kalong pangai ai ke kubur nakaliang jongka stand joko parti kalong very clear Nakalin juga kum presiden BDP ni lakran syai baha suai MP election tu abang esong perkat dekati but even aki media pun nakran ni baka jingetre jongi bat ka HSPP kamde ta ka MP election kan long ru aki election banwan baleng ong ye kani na mar ba ngakwa man kran syai ka jing form ya ka RDA kalong Banginuan ra ya ka jingete dekat jong kino ki regional party ki badan kerko perkat perdan keju kumju ka badai na ka banta ki isu ki badai na ka banta ka state na ka banta ki pajba ban na ka banta ki kata kalau ke main objective jong ka jing form ya ka ni ka RDA na do ka sini ka badai ko dingi ko aban na scam ya ni bahwa dia juga dengan MP election wala lagi la kebun ni aku turu ndai ngindang ya tei kat akan deka MDC election je ndai karai pada kanong ada lagi election RDA pada umumnya nak लिखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं चलो उनसे ही पूछते हैं राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार
चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने, चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।